Safari muratwihanganira mu buryo Safari network zawe ko numva zitameze neza biraterwa n'agace mperereyemo murabyihanganira yego narindimo mvuga ni kubera babonye ko ba 23 nayo isa nkaho yamaze kwitegura yego kuko bari bazi yuko n'ubundi badahari basa nkaho basubiye inyuma yego birasa nkaho byahoshemo gakeya ariko magingo ya nyine bari gukoresha indege zitwara kugira ngo barebe aho umwanzi ari kugira ngo baze kubona uko babagabaho ibitero mu masaha y'ijoro kuko niyo masaha n'ubundi bagaba ibitero bakoresheje izi ndege zitwara nyine zitagira abapiloti. Ntabwo ziri kurasa mu buryo bwa vegrema zikangiriza abaturage ya magingo ya nara drone yari yarasa zo ziracara gusa zisuzuma ni za surveillance zishobora kuba ziri kureba nk'umwanzi ari nyine magingo aya ngaya. Yego kubijyanye n'urujya n'uruza mu gisagara cya Uvira byahungabanye wiki byo kuri uyu munsi bihagaze gute nyuma yuko mu gitondo cya kare ubwo abaturage bajyaga mu myigaragambyo bacunguwe no kumva urufaya rw'amasasu ruraswa? Urujya n'uruza rwo ni rukeya nyine ubwoba ni bwose nyuma y'aho abazerendo bakanza abaturage cyane. Yego urujya n'uruza ni ruke cyane ku rwego rw'ubwikango ni rwose nyine ku bantu kuko urumva ari ibintu bitari byitezwe. Yego byahamahamuye abatari bakeya nyine icyo nakubwira ni uko n'ubundi urujya n'uruza ari rukeya nabwo ariko haraciye iminsi atari rwinshi ariko ubona ko n'abakeya baboneka bajye mu buzima busanzwe ariko magingo ya urujya n'uruza ni ruke cyane. Yego ubu ngubu ubwoba ni bwose bamwe bakomeje kugenda bisunika bajya mu bindi bice. Bari kujya mu bihe bice? Bari gusubira inyuma n'ubundi aho ba 23 yafashe kera abenshi bari gusubira bagana aho bita za Ruvunje n'ubundi bari kugenda n'amaguru abafite imodoka n'ubundi bagenda n'imodoka bakomeza bagenda kuko harimo bari kuvuga ko hari na bamwe bamaze gufata imyanzuro yo kwigira igoma ku bafite agatubutse akaba ariho bahungira imirwano. Niko bimeze rwose kuko nyine bamaze kumenya ko igoma ngo hari umutekano benshi niho bari kugenda bigira abasobanutse muri makeya. Safari reka noneho dukomeze page y'amakuru yacu mbere yuko utujyana ku yindi axe y'urugamba. Yego turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ndetse ku mbuga nkoranyambaga navuga ko yayoboye izindi ivuga ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano muri Rusizi ndetse n'impanuka y'ubwato. Hari kuvugwa kandi bijyanye n'umusirikare ukomeye mu ngabo za leta ya Kongo winjiye muri 23 cyase muri twirwaneho, aho rero benshi bagaragaza ibyago bikomeye biri kugenda bigaragara. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba barabazwa bikomeye n'uburyo umutekano ukomeje kugenda uhungabana mu gihe bari biteze ko ibiganiro bigiye kuba abaturage bakongera bagasubira mu zabo. Abari muri territoire ya Fizi
baratabaza imiryango mpuzamahanga bagira bati twe twari tumaze igihe kinini dutegereje amahoro, twabonye isinywa ry'amasezerano, twumva ko ibi bibazo bigiye kurangira, ariko kuri ubu byongeye kuba bibi cyane. Ubwoba ni bwinshi, ubuzima bwahagaze, amasoko ntakora. Ibiro ni ibiri kwa mujyana impanuka ikomeye mu ruzi rwa Kongo, ubwato bwarohamye busiga abantu benshi baburiwe irengero, abandi basiga ubuzima. Ngayo gukorera Bwana Safari wakomeza. Ku yandi marke nakuvuga ko muri teritwari ya Fizi imirwano ngiye kubura cyane. Yego. Mu misozi miremire hakomeje imirwano ikomeye cyane iri gusakiranisha ihuriro rya FARDC rifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDLB. Yego. Aho bari kotsa igitutu amadubu n'intare bakomeje gushaka kongera gufata ibice n'ubundi aya madubu n'intare yari yirukanyemo ingabo z'u Burundi ndetse n'iri huriro rya FARDC. Imirwano ni yose muri teritwari ya Fizi irakaze birakomeye. Ni nk'igiki cyahindutse kugeza ubu muri Fizi, wenda haba ari agace kongeye kuba kigarurirwa? Magingo ya nakubwira yuko urugamba n'ubundi rurizamika hasi n'ubundi aho basenye ibirindiro by'abarundi bari bamaze n'igihe cyane. Yego. Ubwo magingo ya n'ubundi niho hantu hakomeje kugenda hisangwamo, hakomeje guteza ikibazo cyane. Yego. Ndetse bivugwa ko n'ubundi bamaze kubona ko gahunda bashaka nyine kwigarurira Mikarati, kuko ni ahantu heza cyane mu bigendanye n'uvuga ngo habaye amabuye y'agaciro akomeye meza cyane. Yego. Aba Barundi rero niho bari barubatse ibirindiro bikomeye batumye Abarundi barakara cyane kuko bahamaze ngo igihe kitari gitoya. Bari muri operasiyo? Bari maze iminsi bafite ibirindiro kuva na kera, n'ubundi basaga nk'aho bahigaruriwe n'ubundi. Ubwo urumva rero kuba barasenye ibirindiro byabo birakomeye cyane, biragoranye ku buryo bukomeye. Hari intambara ikomeye cyane muri ino misozi aho bikomeje kugenda bikomera, ndetse ikaba iri gukomereza kuri Pweze aho ndetse no mu Mikenke. Imirwano hose ni akajagari hose. Abo magingo aya nakubwira ko abaturage, nta muturage wapfa kubona hanze, nta muturage ugenda mu muhanda. Yego. Mu gihe nta muturage uri kugenda mu muhanda, ku bijyanye na deployment biri kuvugwa kandi biremezwa ko Ibaraka amaze kugera abahibu ndetse n'abanakonda barenga 1000. Byo bihagaze gute, byakozwe mu buhe buryo, abazanwa andi makuru mu bumbaho na yahe Bwana Safari? Icyo nakubwira cyo bakomeje gukora deployment ihuriro rya FARDC nyuma y'aho bazanye aba Blackwater. Nakubwiye yuko n'ubundi abasirikare benshi bo muri FARDC bamaze kubirukana, benshi bagiye bicwa babica, abandi barafunzwe bakatiwe ubwo gupfa isaha ku isaha muzumva bababwira ko bagiye kubamanika. Naho ni gahunda iriho ni abacanshuro n'ubundi bafashe bagomba gukora bahembwa buri munsi. Nakomeje ndi kubwira n'umuwazarendo wakomeje kugenda bimbwira usa nayo nk'aho wavuye mu gisirikare cy'abawazarendo. Yego. Avuga yuko n'ubundi gahunda ihari ari abacanshuro bagomba kuza bafatanyije n'ingabo za FDLB dukomeje nyine kuza kuko bo niyo barwana ntacyo baba bahomba. Niko uwo muwazarendo yari arimo ambwira ati nta muturage wacu uri bubipfiremo ntaki. Urumva nyine bo barwana ntacyo bitayeho, ntibari bwite ku baturage ngo bari buhungabane. Bitandukanye n'uko burya ihuriro rya FARDC ko byagendaga kose, bo akenshi na kenshi babonaga ko n'ubundi badakwiye kurwana, abo bakaba bareka ibintu by'imirwano kugira ngo abaturage badapfa. Mu bigaragara rero iyi mpinduramatwara ya Tshisekedi na perezida w'Uburundi ndayishimiye neza. Ni impinduramatwara bikomeye cyane, turitega n'abandi kuko gahunda ihari niyo gusubiza inyuma mu 2023 byanze bikunze. Niwo mugambi bafite, niyo gahunda ihari. Uko byagenda kose bavuze ko icyo bizasaba cyose bazagikora, ariko bagasubiza inyuma 2023
bihwanye n'uko nyine bakomeje gukora deployment ikomeye cyane, abamaze kuzana abasirikare benshi, usibye nabo muri kuvuga haraza n'abandi benshi. Niwo mupango n'ubundi, niyo gahunda iriho mu magingo aya ngaya. Ku bijyanye n'abahungiye Burundi bari gutabaza, amashyi agezweho kuri iyi ngingo ni ayahe Bwana Safari? Amagingo aya n'ubundi bakomeje guca umusubirizo kubera indwara yabagezemo, kubera ubucucike bwinshi, nta kwitabwaho. Nuko bimeze nyine, ariko nta n'ubundi buryo, kuko leta y'u Burundi yararimanye, kuko yanze ko bataha. N'abashatse gutaha kereka abafite amafaranga bihera ababarinze nyine bakabasha kuza bajyanye two kurya nyine. Nakubwiye yuko abafite amafaranga magingo bakibasha kwambuka, kuko n'ubundi nta kibazo umuvumo zirakorwa. Yego, ubwo rero bari kuba bajyana two kurya, ariko urumva ngo tuba duhenze cyane. Ubuzima buragoye, buranahenze cyane, nicyo kibazo gihari. Bakaba baranze ko bagaruka mu gihugu cyabo. Niyo makuru magingo ya twabatangariza, natwe twabashije kumenya kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. yego. Ku birebana n'abaturage by'umwihariko batuye muri ibyo bice bya Uvira, haba hari umuturage wenda wagiriwe nabi muri iyi mirwano, bikaba muri iyi myiyereko iri kugenda iba, bikaba byamaze kuba byamuviramo gutakaza ubuzima? Ntabwo byabura, uretse ko baba batarabarurwa, ariko abawaza rero babizi ko baba bafite akavuyo kenshi, barasa mu kirere, uwo bahuye nawe bahutaza. Niyo kamere yabo, kubera ko hari n'abaturage nyine baba ari ba kagozi, ku buryo utamwaka ikintu ngo areke kutavuga. Waza rero iyo baje kugusahura ukavuga siga kurangije, ni uko nguko bimeze. Ntabwo babura abaturage bo bakomeje kuba bari ahantu habi, kuko abenshi magingo aya nta gukingura, barikingiranye, nta rujya n'uruza muri izi karitsiye zirimo intambara. Yego, reka dukomeze amakuru yacu. Naho mu misozi operasiyo zihagaze gute Ibaraka na za Makobora ya mbere na kabiri? Naho mu gitondo baratubwiye ko hari kugaragara nawe ihungabana ry'umutekano, by'umwihariko ku mirongo y'imbere y'urugamba. Aho bihagaze gute Bwana Safari? N'ubundi ibi bice birakomeye cyane cyane, n'ubundi baracyari gutera ibitero, bashakisha uburyo kinini n'ubundi bakomeza kwavansa urugamba, kuko bashaka gusubiza inyuma M23 yari yaje. Nari nakubwiye ko yari yageze muri teritwari ya Fizi, ariko magingo aya iracyari bayisunitsira muri teritwari ya Uvira, muri Makobora ya mbere, aho urugamba rukomeje kubisibaniro, ndetse bashaka kuba batsinsura nyine iyi M23 bagakomeza bakazamuka mpaka bageze mu murwa wa Uvira. Kandi niyo gahunda bafite. Ikindi kandi Baraka, rwa rusasu rwavugaga, n'ubundi ni bya bindi nakubwiraga, ni imyivurugutanyo ndetse n'imirwano yo kutumvikana ndetse no kudahuza kw'abasirikare bamwe mu bafahi ndetse n'abawaza rero bikomeje kugenda bigaragara ko ubwumvikana ari bukeya ku rwego rwo hejuru. N'ubwo bose bafite ubwoba, bavuga ko M23 nayo iba arimo nyine, iri muri uno mujyi wa Baraka, bakomeje nabo kugira umwijyana ukomeye cyane, ku buryo naho bikigoranye cyane. Nta muturage uri gusohoka, nta rujya n'uruza, abantu bose bakomeje kugira ubwoba cyane muri izi karitsiye z'Ibaraka. Ni mu gihe bamwe mu basirikare bagiye bakomakomeye, baba bo muri FARDC, abawaza rero, bamwe bakomeje kugenda basohoka bakajya kwiyunga na twirwaneho mu misozi miremire, aho nayo itorohewe, iri kurwana n'ingabo za FDLB zasigaye mu misozi, mu masantere ya za Minembwe na za Mikenke. Bikomeje kugenda nyuma yaho babagiriye babasenyeye ibirindiro za Rwitsamuku muri biriya bice byose aho bari bagiye bahungira hose. Ni ibigaragara yuko n'ubundi imirwano ikomeje muri biriya bice, n'ubundi kwa kuri .0 na magingo ya ntawe wari wayitsindira. Birakaze nyine, n'ibindi bikomeje kugenda bihindura isura ku rwego rukomeye cyane. Yego, kugeza ubu drone cyangwa se za Sukhoi 25
ntabwo zirongera kugaruka mu kirere bwana Safari. magingo aya ntazo ari zaza kuko ziri mu bintu byatumye FARDC igaragaza ko iri kurwana bitari ikinyamwuga. Nakubwiye yuko magingo aya bari gukoresha amato y'intambara niyo bari gukora, amato y'urugamba. yego niko bimeze, amato atoroshye na gakeya, aho agenda arasa mu misozi miremire ndetse n'ahateganye n'ibice birimo abaturage hose. Nabyo birasa nka drone kabisa kuko ano mato nayo ntiyoroshye mu kurasa. Ararasa mu bice byose. Ararasa mu bice byose. Ni nacyo cyatumye ndetse habaho gutsinsura iyi nama 23 yarageze muri Makumbara ya kabiri. Aha, handi ho bimeze gute kugeza ubu? Maginga ya hari abaturage baturutse mu mujyi wa Goma, urabizi ko mu Goma iri gukorwa. Yego. Bari kuvuga ko n'ubundi mu bice byose abaturage basakaye mu mihanda, basa nkaho bari guhamagarira isi kugira ngo ihe ubushobozi na 23. Yego. kugira ngo barebere hamwe buryo ki bacunga umutekano w'abaturage bakomeje kujya mu mazi arira. Abo ni abari bagiye mu bigendanye no guhaha, kuko nakubwira ko muri ibi bice kubera ko mu Ngoma yahagaze n'iki byose ibicuruzwa byinshi bari kujya kubikura za Goma, benshi abagurira tuza nibo bari kujya kubishakira. Yego. Na za Bukavu hose nibo bagenda, ariko urumva bari kuvuga ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bigaragaza neza ko abaturage bakomeje kugenda bashakisha buryo ki 23 yakomeza igafata ibice n'ubundi ikarokora abaturage nk'uko bahishe abacunguzi ba rubanda. Yego. Ikindi nakubwira ni kuri ho plateau, aho n'ubundi naho bagabye ibitero kuri 23. Ibitero kitari cyamenya abakigabye nimba ari aba FDN cyangwa niba ari FARDC cyangwa ari aba Wazalendo. Bikomeje kuburusha kuko n'ubundi gahunda ngo bafite n'imwe yo gucanganyikisha ihuriro rya AFC ndetse bakabashobeka bakabamaraho abasirikare, kuko gahunda bafite ni ukugaba ibitero mu makaritsiye yose, kuko bo bamaze kubona umusaga w'abasirikare bahagije kandi bafite n'ibikoresho byisumbuye kurusha ibya 23. Nirwo rwego rero barimo kugira ngo bacanganyikishe 23 ndetse bagenda banayikoramo akazi katoroshye, aho hose bagenda bakora ibitero shuma mu makaritsiye yose mu bice byose biyoborwa n'iyi 23. Kugeza ubu abo ku ruhande rwa M23 harimo na bwana Bertrand Bisimwa bari gutabariza abarundi bahungiye hakurya i Burundi. Hari amajwi yumvikanye y'umwe mu banyekongo atabaza garagaza agahinda ndetse n'akababaro k'ivyo bari gucamo. Kugeza ubu ratubwira ko situation ihagaze ite hakurya ku bahunze ndetse n'abandi bari muri iki gihugu wenda mu buryo butari ku bushake bwabo babihatiwe n'imirwano? Usibye n'abahunze n'abari muri Kongo nyirizina muri ibi bice birimo imirwano, nabo inzara ntabwo iboroheye. Yego. Gusa wenda ikiza cyo no kwavuga ko bo bafite aho barambika umusaya cyangwa bafite ubwisanzure, nubwo yarambika umusaya atari ariko nta bucucike ntaki. Yego. Ariko ikibabaje n'igiteye agahinda ni impunzi nyine ziri hakurya ahatandukanye zagiye zihungira zititaweho, zidafite ibyo kurya, zidafite ibikoresho by'isuku, zifite ubucucike ngo bungana na 95%. Yego. Urumva rero ntabwo byoroshye. Nakubwiye yuko bamwe batangiye gupfa kubibishwe n'indwara za macinya na korera. Yego. Urumva rero nyine ibyo uwo muvugizi avuga ari hafi n'ukuri rwose, ntabwo byoroshye ntibyoroheye bamwe mu bahungiye muri ibi bice kuko bari mu kaga gakomeye. Sinzi ababishinzwe ko hari abaturage bari mu kangaratete
Safari ndumva bicika. Safari uratwumva? Halo? Yes Safari uri kutubwira? Ni abaturage n'ubundi bashutswe n'ubuyobozi bwo guhunga kandi n'ubundi nta kibazo gihari gihamba ko Safari turumva mpuzanzira idakunda neza. Halo? Turakumva. Safari ntabwo tukumva neza. Muratwihangana rero tumukure ku murongo twongere tugerageze tumugarure. Akomeza agenda dusobanurira situation ihari, atubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko biri kugenda bikorwaho bigaragara ndetse bikanemezwa ko kuri ubu igisa n'umutekano cyo cyamaze kuba cyahungabana, bizamaze kuba bizakomera. Safari uratwumva? Ndabumva neza. Yego wakomeza. Narindi mvuga nti kubera gushukwa n'ubuyobozi bugatuma bamwe bambuka nyine, nakubwira ko abaturage babashije gutuza babe bahunga bo nubwo wenda bari gustragoringa bitewe nuko batari kubona aho bahahira ndetse n'iyo myivugutanyo, ariko uko biri bo bari mu ngo zabo bameze neza nta kibazo nubwo inzara ibishe kubera kutabona aho guhahira, ariko ababasha kujya mu mirima n'ubundi imyaka irasa nk'iyeze baragenda bagapfa gushaka utwo kurya nyine. Icyakorwa kuri byo uko mbibona ni uko buriya leta y'u Burundi yakakwiye kureba icyo ikora ikarekura izo mpunzi zigataha mu gihugu cyabo. Nubwo buryo bushoboka bwafasha kuko impunzi ziri muri ya bice ino miryango mpuzamahanga yita ku mpunzi ntabwo yazibasha kandi koko nk'uko bagiye nabo babitangaza. Yego Bwana Safari ndagira ngo rero unyemerere dusoreze amakuru yacu ahubwo urakomeza ukurikirane n'ibiri kubera ku zindi axe. Yego ubwo umwanya uri buze kutubwira turebe ko twakongera kuvugana tubwira abadukurikiye amakuru arabagezweho. Yego ndabashimiye namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turebere hamwe, reka dusoreze ngaha ubwo turakomeza tubashyikiraho n'andi makuru. Astra Vista.